Dilay Police Station angkang Dilay borsing terang arong angden malom kidam tang jang mini phai sirke parni anerlo por phai krehnia por malom apache bike pen baleno car kache tonga jok bang hini ahiring tangrak pen aringa hu keso Dilay borsing terang arong angden malom apache bike pen baleno car kache tonga jok bang hini bike along kache thabatum ahiring tangrak pen aringa hu sonanglo Kacitong a bike registration number AS05K 0674 lapen AS19M 4781 ang bong kacitong ahir kang tang parpika jok bike ivek pen kacit hap abang aringahu keso tanpik amlo aringahu keso bang hini atumamen laki kolom sing teron artaning kan thongkeb lapen kacit habdun laki searching riteron artaning kan krehini pusi pachini pon Bangso hut bike kivek abangku kolom sing teron abangki ari chinglok pet lupusi ke thekdun long atumpen than pachini pon bike along kache thabang hinia ring ke so tuma phan tong sekot pen sekilang ji aphan Dipo Medical College and Hospital along ansi palidamlo lapen halapu baleno long kache thabatung sitami arenga hu asapso keso ke dokko ga jo sekilang aphan bokajan CHC along ansi ponsi selang ponbomlo Halapu kacetong abay lapen balino akar bangki Dilay Raikom Saikhi atum cepari deng ponsi Dilay Police Station along an ponder lupusi pachini pon Dilay pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live